Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Khoble ye phi baro kini kilo ki khubor bamta kasni ka GSU Jaitia Student Union kelapen pau ba kamsim la menjur ya ka jingkran jong Deputy Chief Minister umas ngau bahalang dahar halor ka isu banwan radel syari luom Jaitia ka Jaitia Student Union kelai thu patang khendiat ngut ki brio bana Jaitia khamtam ki brio ki baya khai pateng ki kwa banwan ra ya ka lentirel syari luom Jaitia ka GSU ko ong ba kamentoy la dawan ra ya kalentirel kat ba umpat yo ya ka ILP line permit a ka jela ka ILP ka de ka permit ka bakarpang ka bakmi ya ka jingrung jingmi jong ki bar jela ha ka jela jongi bat ka deiru ka riti ka duster jongi ki rilum khasi ka sengka kuslai ba imat klem ka jingyada ka ba byang lingba ka ILP ka jingwan poi jo ki brio ki bamde khasi kala banlong ka aka ka badut nong ki brio jong ka rilum Jaitia ka GSU ka penmi saka wepat kamat ya keren haka ba ka jingya perdor jo kimar kimapta hapdeng ka jela Asam ka jela Meghalaya kalau ongru ba ka dor jo simen ka khamhe dor haka jela jongi ban ya nujor bat ka Asam bat ko ongru balada poi kalentiral ha jela jongi kalong tang ka jing mentoy gitu ki brio ki ba khai simen umde ki brio jo ka jela kani ka jingya thu ba ka jingwan ra ya kalentiral kamdei ke badan kam banwan ra ki mar ki mata ki ba khamdu na dor bat ka jingwan ra ya kalentirel kanwan ra syaki jingbun joki brio ki banabar ki banwan syaka jela jongi bat kani kala berkata ba ya ki try ri try muluk ineliang ga Jaitia Student Union Central Body hadin bon gi atem ineliang ga sarkar lambau Chief Minister pada feel gi wan ra ga railway po Khasi Hills da perchangi wan ra po East Jaitia Hills demi ki jing percha wobon ba ni liam ki wobon gi sain balang ki berupai ba hai jing itu percha wan ra igara be po is Jaitia Hills tangwa iwi wo perlai cipat ciporio ne liam ka sarkar da suki ga halor ni benta tangwa ini udah dewan ne liam Deputy Chief Minister langba ge la pathai ko bor klam biang wa ga ni gi jing wan ra igaluti rel hapo ga is Jaitia Hills po em kot ga do ni ga sing kani gi jing klam yang oro man ga open si igam binong yalam ngay wat gi pai ba ai ro ko vi e ba sa tho bai pi ge jingwan yang gi lutirel kat kam klim gi dan ni kat kam yang gi wan ra ge jing mentoy ge district ge state yang i tang la da pai ba bi go bon gi banta ge jingwan yang gi lutirel ngayom mentoy kini to jing tmu pun mentoy kat tu kat ningut dan higi rucimet go ko mai spa kini sui banta yang jingwan yang gi lutirel pun hoy gi simen pelan e ba la dio gi kidarak gi mar mata yang ki Cigibituan di state dan cibon yo jam dori simen cigibituan di state ban hajela yang i nalorwa kani geman go taw pun ni simen ladap compare ya Asam me klia hadu ne gesngi siasi wo pai wai dor simen rap tok dori ba Asam ye compare po me klia sekawi ge benta ge sain ladap pa ayo dor khas hadu itu gi por ko wi ge benta go yin scam ma persa ye ga litiral po district yang i to em yo ge ILP kini ga ILP naman long pending demand oda ki por woro isain balang apo state yang ini ki man ga ain ni ikhtiar ro yada ini gi takar ni gi mandari go wan ko mai spa kan gi riyo i igo wi statement pa go clear o kan pu yo ga ILP mem ko klam gi ngu lutiral da klam gi lutiral le sam panchna bi national highway 6 ka te UMK mai ngayo do ne gesni tangla luti bu bai kelam sai wan gi jing em gatte itu ikrum bi kelam gi tuan gi benta yu mentoy kamu no ilam kredo yang kesain menta ga je su ro wi kwa pa ga ni clear message ga sarkar jela yang ni pasnya ba jing itu ga ni railway mem di kwa pun ni wi ni issue ba ga ni issue ro ta go bon wala memang kwa lo open chip pe jing itu ga ni issue lalu dia ini sekemat wan ra yang bikam gini isu dalai umji pudiang ika te kam ge union ni waro go wi umji teng wi pun lalu sarkar am jumur ko wan ra railway po riau